Storyteller London. Dạ chị em. Lạnh. Dạ. Ôi. Thằng cay. Dạ. Thằng bỏ đi xuống lạnh. Dari pak di surau udah jong pe. Tadi ngap lạnh. Dạ. Lạnh na lang tang at kulit. Saya pilih ngantin aja. Bisa? Hon. Dạ. Dạ. Lạnh. Thằng tôi mày là hơn em. Oh boleh, sáng đấy sẽ. Hỏi kén, bisa orang ni. Teh, mana sih? Em ngawan wan di peranak ni. Klein em. Klein. Ada dong. Dah ngai isnai api. Boleh, belum kumno. Tapi ni nai yang kai. Lek kumno ke, teng om dei ya bagi kun kisnio. Mereka jimbam nang tapi kami pa kapesni kun. Kau bahai, bapen kau nguyuk pa. Kadai kata. Tang ba ai bagi beri kun keno ya na ke bahasa ela. Hindrai ai bakin tip tang kita ke untuk. Kau badai kan? Kaspa kamlam pun email kaman sin beri. Mulai soal kan dalam kamera. Ngaman tahu ya, tambah kulai ya kaman sin bahasa pi. Kau bang asal kau ba yang pilih kau ada ni. Aman dari dah kuat tu. Bat ngamre namar ni dah apa om dah kabare. Bersawar siapa ya pi ni? Kalau ipa an kelana om cinglong. Nandai Hindrai ngam trelen. Bat ngai di iru. Dia mana kita? Tak ada nak. Tak. Ali syamlang nak ni. Beli mela ada yuk biasa. Pada benar kan. Masuk on ba mela lo yuk biasa kan. Sang ba cái chân chân mà cũng xuất hiện. Club free to em này, nè mình lục rồi mà. Hay. Bang xuất mà yang trong sân đó nè, như thầy. Yang jeung ini nè. Lẽ yêu tông bay ít pat, nomor hendai ko person ite haksong khasong manta am dan juksong. Nomor badal xuất lang sendang nak liang thai pan kim sop. Pat kadai mà kata tong ba masuk gencar pat. Am ni nè. Kim sa sop miski lara mame me ha bat rihab ita. Penasar lah pela. Tip shoot mà. Nomor metip kaper ba kita masuk. Kaper, kumno memang. Bang ada kodok. Tang nilai, nak dapat siapa kita? Siang itu tambah kadon nak kita semua. Ajumbam kan? Em paksa saja. Tambah gawe, memang pat banyak bang. Em kata tang, nonton ni. Peli email bani nalor bakli labo je meh. Nonton nak kata. Ai ba, iba-iba, iba-iba. Rồi, tăng ban ít ở là biển. Hai bapak. Tama be mu kurit e kerji. Dan hok ayo mbak penting. Kalau jonga me. Balai. Kalau jonga. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best. Thank you for watching.